우리 오늘 같이 공감 말씀 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 CDU가 함께 залбираад эхлүүлцгээе. 살아계시고 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Амьдарч биднийг хайрладаг бурхан талархлаа. 주님 먼저 우리를 구원해 주셔서 Эзэн та биднийг төрүүлж аварч өгөө. 하나님의 귀한 자녀 삼아 주시고 Бурхны эрхэм хүүхд болгож өгөө. 또 귀한 직분도 맡겨 주시고 Эрхэм үйлчлэлийг даатгаж өгөө. 또 이제 남은 삶을 주님 위해 살아가게 해 주셨습니다. Үлдсэн амьдралыг маань эзний төлөө амьдруулж өгөх болгосон билээ. 우리에게 지혜를 주셔서 Та бидэнд мэрэгүү ухааны өгөө. 주님 모든 것들 또 주님의 뜻대로 행할 수 있도록 Бүхий 도와주시옵소서. зүйлийг эзний хүслийн дагуу үйлдэх байдлаар тусч өгөөрэй. 오늘 공과 말씀을 배우는 시간도 Өнөөдрийн CDU хичээл сурах цаг мөч 하나님 함께하여 주시고 бурхан хамт байж өгөө. 이 말씀을 통해 힘을 얻고 위로 얻을 수 있도록 Үгээр дамжуулан хүчийг тайлбарлыг олж авах байдлаар 또 우리가 남은 삶을 또 어떻게 살아갈 수 있을지 мөн бид нар үлдсэн амьдралаа яаж амьдрах ёстой гэсэн. 또 하나님의 인도하심 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхны удирдлагыг авах байдлаар тусч өгөөрэй. 더 감사하며 Бүхий зүйл талархаа. 예수님 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자 오늘 성경 출애굽기 16장 같이 보도록 Өнөөдөр 하겠습니다. хамтдаа Библийн гитлэл 16-аас олж харцгаая. 16장 먼저 15절 말씀 같이 읽고요. 16-гийн 15-ыг хэлж уншаад 저희 다음 이어서 31절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. дараа нь 31-ийг уншаа. 30 먼저 15절 같이 읽겠습니다. Эхлээд 15-ыг хамтдаа уншия. Израилийн хүүгүүд түүнийг хараад юу болохыг мэдэхгүй учраас би биенээсээ энэ юу вэ гэж асууцгаа. Мосе тэдэнд энэ нь та нарт идүүлэхээр эзний өгсөн талах юм. 자, 또 이어서 31절도 한번 같이 읽어봅시다. За өргөжлөлд 31-ийг хамтдаа уншия. Израилийн гэрийнхэн үүнийг манна гэж нэрлэжээ. Тэр нь цоорын үр мэд цагаан бөгөөд амтан зөвгийн балтай өрмөнцөр мэд бай. 예, 오늘 하늘로서 내려온 만나라는 공과 제목으로 함께 같이 말씀 드려보도록 Өнөөдөр Тэнгэрээс ирсэн манна гэдэг үгийг хамтдаа сурцгаая. 자, 이스라엘 민족 하나님께서 은혜로 또 애국에서 건져내 주시고 Израилийн ард түмнийг бурхан нэгүслээрээ Египтээс аварч өгсөн. 또 그리고 그 광야 길을 걷게 해 주셨습니다. Тэгээд цөлийн замаар алхуулсан. 광야 길을 걷지 않으면 좋았을 텐데 Цөлийн замаар алхаагүй байсан бол сайхан байсан л да. 그 애국에서 나왔던 그 이스라엘 민족을 하나님 훈련시키시고 Египтээс гарч ирсэн Израилийн ард түмнийг бурхан дасгалжуулаад 또 변화시키시고 өөрчлөө. 또 하나님 새롭게 하시기 위해서 이 광야 시간을 허락해 주셨습니다. Бурхан тэднийг шинжлэхийн тулд цөлийн замыг зөвшөөрч өгсөн. 특별히 하나님께서 그 광야 가운데도 함께 해주시고 Онцгойлон бурхан цөлдчсэн хамт ээж өгсөн. 이스라엘 민족에게 필요한 것들을 계속해서 공급해 주시는 그 성경에 기록되어 있습니다. Израилийн ард түмэнд хэрэгцээтэй зүйлсээр өргөжлүүлэн хангаж өгч байгаа байр байдал гарсан байна. 광야에서 그 많은 사람들이 있는 동안에 무엇이 가장 필요했을까요? Цөлд тийм олон хүмүүс амьдарч байхад юу хамгийн хэрэгтэй байсан болоо? 자, 사람에게 꼭 필요한 것이 있죠. Хүнд хамгийн хэрэгцээтэй зүйлс байдаг. 의식주, 자, 의복, 또 먹는 것, Өмсөх хувцас, идэх зүйл, 또 그들이 거할 수 있는 것. мөн амьдрах хоноглох газар. 그 중에 이 만나는 Тэр дундаас манна 하나님이 먹을 수 있는 것, 먹을 것을 또 공급해 주신 것을 볼 수 있습니다. бурхан идэх зүйлээр тэднийг хангаж өгж байгааг харах боломжтой. 자, 그들을 밤과 낮으로 또 하나님 인도해 주셨는데 Мөн өдөр шөнөөр тэднийг бурхан удирдахжсэн. 구름 기둥과 풀 기둥으로 인도해 주셨고 Өөлөн баган галан баганаар удирдахжсэн. 또 그리고 이 광야에서 만나와 또 반석에서 나온 물로 먹여 주셨습니다. Тэгээд цөлд манна болон хаднаас уусч гарч ирсэн усаар тэднийг хангаж исэн. 또 그들이 입고 있는 옷도 또 발도 신발도 이렇게 헤어지지 않도록 하나님 지켜 주셨고 Тэдний өмсчихсэн хувцсан ч илэгдээгүй, готлон ч урагдаагүй байдлаар бурхан сахиж хамгаалсан. 또 이 이스라엘 민족이 광야를 걸었던 그 모든 길은 Израилийн ард түмний цөлөөр явсан тэр бүхий л зам, 바로 우리 모든 그리스도인들 бүхий л Христ ч хүмүүс. 또 그리고 우리 교회의 또 이 모형이고 상징이라고 이렇게 할 수 있습니다. Чуулганы хэлбэр буюу чуулганыг бэлэгдэж байгаа байдлаа гэж хэлж байна. 이 이스라엘 민족이 광야에 나와서 Израилийн ард түмэн цөлөөс гараад 많이 한 일이 있습니다. маш ихээр үйлдсэн зүйл байгаа. 그게 무엇이었습니까? Тэр нь юу вэ? 하나님 원망하는 일에서요. Бурханд гомдлох зүйлийг ихээр хийсэн. 그렇죠. Тийм ээ. 그 애굽에서 나왔던 또 그 삶을 그 애굽에서 먹었던 음식들, 애굽에서 또 생활했던 것들을 자꾸만 생각하고 Египтэд идсэн хоол хүнс амьдралаа өргөжлүүлэн дурсан сансан. 그들은 Тэд нэр 하나님께 원망하는 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Бурханд гомдолж байгаа дүр төрх Библиэр бичигдсэн. 우리 16장
16гийн 2절부터 보면 2-оос харах юм бол 자, 우리 2절, 3절 말씀 한번 같이 읽어봅시다. 2-3-ыг хамтдаа уншия. Тэр цөөлд Израилийн хөвгүүдийн баяр хотод түмэн Мосе Аарон нарын эсрэг гонгнолтов. Израилийн хөвгүүд тэдэнд бид Египтийн нутагт махта тогооны хажууд сууж цадатлаа талах иддэг байхдаа эзний мутарт алагдсан бол дээр байж та нар чуулганыг бүхэлд нь өсгөлөнгөөр алах гэж бидний энэ цөлд авчирдаа гэв. 자, 그들은 모세와 아론을 원망했습니다. Тэд Мосед Ааронд гонгнолцсон. 결국 누구를 원망한 것입니까? Эцтэй хүнд гомдлсон гэсэн үг байна. 모세와 아론을 세워주신 하나님을 원망했던 Мосед Аароныг босгож өгсөн бурханд гомдлсон. 금방 그 은혜를 잊어버렸던 그런 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Маш хурдан тэр нэгүслээ мартчихаа өдөр Библиэд бичигдсэн байна. 무엇을 원망했습니까? Юунд гомдлсон байна? 먹을 거. Эдийн зүйл. 그쵸? Тийм үстэй. 사람들 보면 Хүмүүсийг харах юм бол 어떤 뭐 아주 다른 것들이 아니라 바로 자기 몸에 관련된 것들이라고 말할 수 있습니다. өөр бусад зүйлд биш, махан биетэй хамааралтай зүйл дандаа тийм үйл гаргадаг. 그 우리도 이렇게 말할 때 있어요. Бид нэр чинь ингэж хэлэх үе байдаг. 배고파 죽겠다. Гэт зүйлс чи өхнэ. 힘들어 죽겠다. Зовж өхнө. 아 진짜 죽습니까? Үнэхээр өгдөг үү? 그렇게 빨리 죽지 않고 Тийм хурдан өгдөг. 특별히 우리 생명은 하나님께 달린 것인데 Онцгой бидний амь нас бол бурхантай хамааралтай. 이게 쉽게 죽겠다라는 말을 하는 것은 Ингэж амархан өглөө гэж ярьж байгаа 합당하지 않은 겁니다. зөв зөвхөстэй биш. 하나님 정말 놀라운 기적과 많은 그 하나님의 그 행사로 자 이스라엘 민족에게 살려주셨음에도 불구하고 Бурхан үнэхээр олон гайхамшиг, олон ажлаараа Израилийн түмнийг Египтээс аварцсан байх. 그들 이렇게 쉽게 하나님의 은혜를 잊어버리는 모습이 성경에 Тэд нар маш амархан Бурханы нэгүслийг мартаж байгаа дүр төрх Библиэр гарсан. 자 근데 놀랍게도 Тэгтээ гайхалтай нь 하나님은 이 백성의 음성에 귀를 기울이고 계셨습니다. Бурхан тэр ард түмний дуу хоолойд чихээ хандуулсан байсан. 원망하는 소리도 Гомдлож байгаа дуу хоолойг 하나님 다 듣고 계셨다는 것을 알 수 있습니다. Бурхан бүгдийг сонсч ирсэн гэдгийг мэдэх боломжтой. 그래서 이 하나님은 예매서- 모세에게 또 이렇게 말씀하십니다. Мосед ингэж айлцсан. 자, 우리 4절 말씀 한번 같이 읽어봅시다. За 16-гийн 4-ыг хамтдаа уншия. Эзэн Мосе үзэгт түн би та нарт Тэнгэрээс талахыг оруулна. Ард түмэн гарч өдөр бүр хоногийнхоо хэрэгцээгээр цуглуулна. Тийхүү тэд миний хууль дотор алхах нь үгүй юу гэдгийг би сорих болно. 자, 하나님께서는 Бурхан 자, 이 백성들을 위해서 너희를 위해서 ард түмэн та бүхний төлөө 양식을 하늘에서 내려주시겠다라고 말씀하셨어요. Тэнгэрээс талахыг оруулна гэж айлцсан. 마치 비처럼 비. Яг бороо шиг. 비. Бороо. 자, 왜 비라고 말씀하셨을까요? Яагаад бороо гэж айлцсан бэ? 정말 이 세상을 하나님 먹이시고 이 생물과 모든 생명 있는 것들을 살리시기 위한 방법인데 Энэ дэлхийн ертөнцийг бурхан хоолдог бүхэл амьд организмыг амьдруулдаг арга зам. 자, 비가 있어요. Бороо байж 이 ич 생명들이 다 살 수 있듯이 тэр амьд организмууд амьддагтай адилхан. 하나님은 은혜로 이 이스라엘 민족을 먹여주셨다라는 것을 알 수 있습니다. Бурхан нэгөөсдөрөө Израилийн ард түмнийг хоолсон гэдгийг мэдэх боломжтой. 자, 그런데 이 그 음식을 먹는 방법을 쭉 설명해 주셨어요. Тэгтэл тэр хоолыг яаж идэх арга замыг өргөжлүүлэн тайлбарч өгсөн. 그것을 날마다 그것을 거둘 것이다라고 말씀하고 있어요. Өдөр бүр хоногийнхоо хэрэгцээгээр цуглуулна. 자, 그리고 6일에는 Тэгээд 6 дахь өдөр 자, 이 날마다 거둔 것들의 2배를 거두라고 말씀하고 있습니다. өдөр бүр хураадгаас 2 дахин ихийг хураана. 자, 이렇게 해서 하나님은 이 이스라엘 민족을 위해서 Ингэж бурхан Израилийн ард түмний төлөө 자, 양식을 준비해 주셨다라는 것을 알 수 있습니다. хоол хүнсийг бэлдэж өгсөн гэдгийг мэдэх боломжтой. 자, 그리고 Тэгээд 자, 하나님이 은혜로 이 많은 것을 주셨지만 бурхан нэгөөсрийн маш их зүйлийг өгсөн. 자, 그것을 아침에 일찍 가서 거두고 Төөнийг өглөөр дошоод хурааж авна. 또 그리고 만나가 있는 곳으로 나가야 됩니다. Тэгээд манна байгаа газарт очих ёстой. 또 그리고 매일매일 또 이렇게 얻어야 되고 Өдөр бүр хурааж цуглуулах ёстой. 자, 하나님이 지시하신 방법대로 구해야 된다라고 말씀하고 있어요. Яг бурханы зааж өгсөн арга замын дагуу үйлдэх ёстой гэж альцсан. 자, 여기 21절에 보니까 21 дээр харах юм бол 자, 한번 21절 같이 읽어봅시다. 16-гийн 21-ийг хамтдаа уншъя. Тэд өглөө бүр хүн бүхэн идэх хэмжээгээрээ түүнийг хураадаг байв. Харин нар дээштэн халуун шатахад тэр нь хайлдаг байлаа. 자,
이 아침에 식량을 거두고 Өглөө бүр хураагаад 자, 해가 뜨면 자, 이 만나가 다 사라져 버렸다고 성경 말씀하고 있습니다. нар дээшлэх юм бол тий халуушдахад тэр нь хайлтыг байлаа гэж 자, альцсан. 어떤 사람이 만나를 얻을 수 있었습니까? Ямар хүн маанаг хурааж чаддаг болоо. 부지런한 사람. Хичээнгүй хүн. 그렇죠. 예. Тийм үстэй. 그냥 하나님이 음식을 주셨어도 Бурхан хоол хүнсийг өгсөн байтал 자, 그것을 원하지 않고 구하지 않는 사람들은 түүнийг хүсдэггүй, түүнийг гойдгүй хүмүүс. 자기 스스로 그것을 찾지 않는 사람들에게는 Өөрөө өөртөө түүнийг хайдаг хүмүүс бол 은혜가 임할 수 없다라는 것을 알죠. нэгүс тэр хүмүүс буухгүй гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님 주시는 많은 것들이 그와 같이 우리에게 주어진다라고 생각이 돼요. Бурханы өгч байгаа маш их зүйлс түүнтэй адилхан бидэнд өгдөг гэж хэлж байгаа. 하나님이 우리를 구원해 주시는 것도 Бурхан биднийг аварч өгсөн ч гэсэн 하나님이 우리가 구원받기를 원하셨고 또 우리에게 그 진리를 알게 해주셨는데 Бурхан биднийг аврагдаасаа гэдгийг хүссэн бидэнд үннийг мэдүүлж өгсөн. 자, 그것을 원하는 자가 Түүнийг хүсэж байгаа хүн. 자, 그것을 찾는 자가 찾는다라고 말씀하고 있습니다. Хайж байгаа хүнд олж авч чадна гэж альцсан. 이사야서 55장 6절에 보면 Исая 55-ын 6-аар 너희는 харсан. 여호와를 만날 만한 데에 찾으라 가까이 계실 때 그를 부르라라고 말씀하고 있습니다. Эзнийг ойр байгаа дээр нь түүнийг дуудах тун, түүнийг хайх тун гэж альцсан. 너희가 찾고 찾으면 Хайгаад хайж олох юм бол 하나님 만난다라고 약속하신 겁니다. Бурхантай уулзах чадна гэж авсан. 하나님 은혜는 이렇게 내려지는 것 같아요. Бурханы нэгүсэл ингэж буудаг. 간절히 원하는 자들에게 Чи сэтгэлээсээ хүссэн хүмүүс 베풀어 주시는 것을 알 수 있습니다. Бурхан дуурж өгдөг юмаа гэдгийг мэдэх боломжтой. 예수님께서도 이 세상에 계신 동안에 Есүс ч дэлхий дээр байх хугацаанд 병에 걸린 사람들, өвчин туссан 여러 가지 хүмүүс, 어려움에 처한 사람들에게 янз бүрийн хэцүү байдалд орсон хүмүүс 가장 먼저 물어보신 것이 있어요. хамгийн түрүүнд тэр хүмүүсээс асуусан зүйл байсан. 너희가 원하느냐라고 물어보십니다. Та нар хүсэж байна уу гэж асуусан. 왜 그걸 물어보셔야 됩니까? Яагаад түүнийг асуух хэрэгтэй болоо? 정말 그 하나님 그 마음을 보시는데 Бурхан зүрх сэтгэлийг нь хардаг. 자, 그것을 행하는 것이 얼마나 중요한 것인지 Түүнийг үйлдэх нь ямар чухал вэ гэдгийг 자, 우리가 알 수 있습니다. бид нар мэдэх боломжтой. 자, 우리 그런 얘기합니다. Бид нар ингэж ярьдаг. 말씀을 전하라고 또 전도하다 보면 Үгийг дамжуулаад сайнд тараагаад үзэнгүүт 아, 시간 있으면 뭐 들어볼게요. тэр хүмүүс цагт боломж байх юм бол сонсч үзье. 그런 사람들 있어요. Тийм хүмүүс 아, байдаг. 나중에 또 좀 뭔가 이렇게 어려운 일도 있고 바쁜 일인데 그 다음에 들어볼게요. Тэгээ хэцүү зүйлс бас ингэ завгүй ажлууд байна дараа сонсё. 자, 근데 그 다음이라는 시간이 우리에게 있을까요? Тэгвэл дараа гэдэг тэр цаг хугацаа бидэнд байгаа болоо 알 수 없어요, 알 수 없어요. мэдэх боломжгүй шүү дээ. 내일을 자랑하지 말라고 하셨습니다. Маргаашаар бүх сайрхаа гэж айлцсан. 하나님의 만나를 그 주신 그 시간, 그때가 너무나 중요하다는 것을 알 수 있어요. Бурхан маанаг өгсөн тэр цаг үе тэр цаг мөч чухлаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하루에 많은 시간 중에서 Нэг өдрийн тэр олон цагаас 하나님 그 아침이라는 시간을 정하셨고 Бурхан тэр өглөө гэдэг цаг хугацааг тогтоосон бөгөөд 그 시간에 하나님 주셨다는 것을 알 수 있습니다. тэр цаг хугацаанд Бурхан өдөө гэдгийг мэдэх боломжтой. 자, 그리고 만나가 자기 있는 곳에 내린 것이 아니라 Тэгэд маана өөртөө байгаа газар буусан биш. 또 다른 진 사면에 그 진에 덮였다라고 성경 말씀하고 있는데 Өөр хээр талд очиж буусан гэж мэдэх боломжтой. 자, 자기가 이제 있는 곳보다 조금 더 이동하는 곳이라고 이야기할 수 있습니다. Өөртөө байгаа газар жоохон хол зайтай очих газар гэсэн. 자, 왜 그렇게 하셨을까요? Яагаад тэгж үйлдсэн бэ? 정말 원하는지 볼 수 있는 겁니다. Үнэхээр хүсэж байгаагүй харах хүссэн гэсэн. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 마음이 있으면 Зүрх сэтгэл байх юм бол 어떤 상황도 ямар ч нөхцөл 시간도 цаг хугацаач 본인이 만들고 또 그 이제 정할 수가 있는 겁니다. өөрөө зохицуулаад түүнийг хийх боломжтой байдаг. 자, 그리고 매일매일 또 필요한 분량 만큼 주셨다라고 성경 말씀하고 있는데 Тэгээд өдөр бүр идэх хэмжээгээр нь тэг өгсөн. 너무 많이 구하는 것도 하나님 바라지 않았습니다. Хэдэргийн ихийг хүссгийг бурхан одоо олж авахыг бурхан хүсээгүй. 자, 그런데 그 하나님 말씀을 어기고 Бурханы үгийг төрчөөд 많이 이렇게 구한 사람들이 있었어요. маш ихээр хурааж өгсөн хүмүүс байсан. 자, 그들의 이 만나가 어떻게 됐는지 성경이 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэдний маана юу болсон Библиэр гарсан байна. 자, 우리 20절, 16장 20절 보면 16-гийн 20-ыг харах юм бол 같이 한번 읽어봅시다. 20-ыг хамтдаа уншия. Гэвч тэд Мосег сонсонгүй. Зарим нь үүнээс хэсгийг өглөө хүртэл хадгалсан. Тэр нь өтөөр дүүрч өмхийрч Мосе тэдэнд орлоо. 자, 여기 보니까 자, 오랫동안 놔둔 만나는 Тиймээс удаан хугацаагаар хадгалсан манна 자, 벌레가 생기고 냄새가 났다라고 성경 말씀하고 өтөөр дүүрч өмхийрч гэж Библиэр айлцсан байна. 자, 우리가 하나님께 은혜를 구하고 살아가는 삶이 이와 같다라고. Бид нар Бурханаас нэгүстэй гооч амьдрдаг амьдрал үүнтэй адилхан гэж хэлж байна. 자,
너무 많아서 배부르지도 말고 хитрхи их байгаад гиз татахч биш. 너무 적어서 가난하게도 말게 해달라고 기도하고 있는데요. хитрхи бага байгаад бити өсгөх шиг залбирдаг. 왜? яагаад? 우리 육신이 그런 속성을 가진 겁니다. Бидний махан бие тийм зан чанартай. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 너무 욕심을 많이 부려도 хитрхи ихээр шунал. 그것이 다 내 것이 아니라는 것을 깨달아야 됩니다. Тэр нь бүгд минийх биш маа гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 꼭 필요한 만큼 заавалчгүй хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа. 하나님께 구하는 것이 Бурханаас гуйх нь 바로 지혜라는 것을 또 성경은 우리에게 알려줍니다. мэрэгэн ухаан гэдгийг Библи бидэнд мэдүүлж өгч байна. 자, 그리고 이 만나는 어디에서 내렸습니까? Тэгээд маана хаанаас бууж ирсэн бэ? 자, 비와 같이라고 말씀하셨는데 Бороотой адилаа гэж айлцсан. 자, 비는 하늘에서 Бороо тэнгэрээс 내리지 않습니다. бууж ирдэг. 그렇죠. 자, 하나님의 은혜는 Бурхны нэгөөсөл 다 위에서부터 내려온다라는 것을 알 수 있습니다. бүгд дээрээс бууж ирдэг юм а гэдгийг мэдэх боломжтой. 그렇죠. Тийм үстэй. 자, 이 땅에서 구하는 것들이 아니라 Энэ газраас олох зүйлсүүд биш. 신령한 것을 구하는 삶을 또 이야기하고 있습니다. Сүнслэг зүйлсийг олох тийм амьдралыг хийж өгч байна. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 위로부터 내려오는 정말 귀한 것들을 우리는 사모해야 된다라고 말할 수 있습니다. Дээрээс бууж ирж байгаа эрхэм зүйлсийг бид нар хүссэн тэмүүлэх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. 자, 근데 우리 육신은 Бидний махан бие 계속 이 땅에 난 것들, 땅에 있는 것들을 자꾸 바라보게 됩니다. байнга л газрын зүйлсийг, газраас гарч ирж байгаа зүйлсийг харж амьдардаг. Тийм үстэй. 이 세상에 많은 사람들도 Энэ хэдрага олон хүмүүс 진짜 하나님을 찾지 않고 жинхэнэ Бурхныг хайхгүй 이 땅에 있는 우상들을 찾는 이유와 같습니다. газарт байгаа хиймэлчнүүдийг хайдаг шалтгаан үүнтэй адилхан. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 이 땅에 살고 Газарт 이 амьдраа 땅에서 많은 것들을 누리고 살려고 하는 욕심 때문에 энэ газарт байгаа олон зүйлсийг идэж амьдрах хүссэн шомлон. 자, 하늘에 있는 것을 바라지 않는다. Тэнгэрт байгаа зүйлсийг хайдаггүй гэж хэлж байна. 자, 우리 신약성 빌립보서 말씀 한 군데 같이 봅시다. Шинэ гэрээний Филиппой намнаас хамтдаа хайж байна. 자, 우리 3장 Урыг 19절과 19 20절 말씀. хад 자, 신약성경 신기래. 빌립보서. Филиппой 3:19-с 20 자, 우리 찾았으면 олсон бол 우리 같이 읽어봅시다. хамтдаа уншаа. Тэдний төгсгөл сүрэл тэдний бурхан ходоод бөгөөд тэд гудамжигт зүйлсээр сайрахдаг. Тэд дэлхийн юмыг л сэтгэдэг. Харин бидний иргэний харайлал тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. 자, 자기 어디에 소속돼 있는지를 아는 것이 중요한 겁니다. өөрийгөө аль ямар газарт хамаарч байгаа гэдгийг мэдэх нь чухал. 이 땅에 속해 있는 사람들은 Энэ газарт хараалж байгаа хүмүүс 이 땅에 있는 것들, газрын зүйлс. 자, 하늘 시민권을 받고 하늘에 속한 자들은 харин тэнгэрт буюу тэнгэрийн иргэний хараалтай хүмүүс. 하늘에 속한 것들을 구하고 또 그것에 기뻐하는 것을 알 수 있습니다. Тэнгэрт байгаа зүйлсийг гоош түүгээр баялдаг гэдгийг мэдэх 자, боломжтой. 이스라엘 민족을 40년간 훈련시키신 것이 그런 거예요. Израилийн ард түмний 40 жил тасгалжуулсан тийм 이 땅에 속해 있는 자들이 아니라 газарт хараалж байгаа хүмүүс биш. 하나님께 속해 있고 Бурханд хараалж байгаа 하나님의 백성이라는 것을 Бурханы ард түмэн гэдгийг 계속해서 이 이스라엘 민족에게 알려주시고 보여주시는 것을 өргөжлүүлэн Израилийн ард түмэнд мэдүүлж харуулж өгч байгаа. 자, 그리고 Тэгээд 자, 이 만나를 가지고 여러 가지 방법으로 요리해서 먹었습니다. маанагаар олон арга замаар хоолж идэж 자, ирсэн. 우리 민수기 11장 말씀 같이 보겠습니다. Хоолоо 11-ээс хамтдаа хайж байна. 구약성경 민수기 11장 Хуучин ирээд хоолоо 11. 페이지 불러줘. 민수기 11장 페이지 수 불러줘. 160 хуучин ирээд 161 дэх удас 11장 8절입니다. 11-ийн 8 자, 같이 한번 읽어봅시다. хамтдаа уншъя. Ард түмэн хатгэлтэн түүнийг түүж термийн хоёр чулууны хооронд нунтаглан эсвэл ууран нүдээд тогоонд хацлагаж түүгээр боог хийдэг байв. Түүний амт тостоо жинсэн хөөмиг адил амттай байлаа. 자, 여기 보니까 여러 가지 모습이었습니다. Өндөр харах юм бол олон арга замууд гарч байна. 자, 맷돌에 갈기도 하고 Термийн чулууны хооронд тийш нунтагж, 절구에 찢기도 하고 ууранд нүдж, 또 과마에 삶기도 하고 тогоонд туслахж байна. 또 여러 가지 모습인데 Олон дүр төрх гарсан байна. 자, 왜 다양하게 먹었을까요? Яагаад ингэж олон арга замаар эзэн болов? 아니, 다양한 거예요, 사람들은.
Хүмүүс олон янз байдаг гэсэн үг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 입맛도 다 다르고 Хоолыг амтлах амтан ч гэсэн өөр үү. 생각도 다 다르고 Бодлон ч гэсэн өөр үү. 생활도 다르고. Амьдрал нь ч гэсэн өөр үү. 자, 이게 무슨 뜻이냐면 Энэ юу гэсэн утгатай вэ? 하나님의 은혜는 우리에게 똑같이 내려지지만 Бурхны нэгүс биднийг адилхан 자, ууж ирдэг. 그것을 경험하고 느끼는 것은 다 사람마다 다를 수 있는 거예요. Түүнийг мэдэрч тий амсаж байгаа хүн болгоно өөр байдаг гэж хэлж байна. 더 감사한 사람이 있고 Илүү их талархах хүн байдаг. 덜 감사한 사람도 있어요. Түүнээс бага талархах хүн байдаг. 왜 그렇죠? Яагаад вэ? 자, 정말 자기 죄를 많이 깨달은 사람은 Өөрийнхөө гим нүглийг гүн ухаарсан хүн. 그리스도의 사랑을 Христийн хайр 더 크게 느끼고 илүү агуугаар мэдрэгддэг. 더 크게 그 사랑 주님을 사랑하는 사람들도 있는 겁니다. Илүү агуугаар эзнийг хайрладаг хүмүүс байдаг. 자, 배고픔에 따라서 먹을 거 맛이 또 다르잖아요. Гиз өсөж байгаас шалтгаалan идэх хоолны амт нь өөр байдаг. 너무 배고픈 사람은 Хитрхи их өсөж байгаа хүний хувьд 뭐든지 다 배고픈 거예요. 뭐든지 다 맛있습니다. бүхий л зүйл амттай. 그렇죠? Тийм үстэй. 배부른 사람은 Харин цадцсан хүн 아무리 좋은 것도 хичнээн сайхан зүйл байсан ч 별로 맛있게 느끼지 못한 사람이 төдийлээ 있어요. амттай санагддаг зүйлс байдаг. 자, 하나의 은혜도 마찬가지인 거예요. Бурхны нэгүс ч гэсэн адилхан. 정말 우리가 간절히 원하고 정말 주님의 은혜에 갈급한 사람들은 Бид нэр чистээсээ хүсээд эзний нэгүс цангасан хүмүүс. 어떤 은혜든지 Ямар ч нэгүстэй 감사하게 받아들일 수가 있습니다. үнэхээр талархсан зүйлсээр хүлээж авах боломжтой. 또 그리고 또 이 하나님의 은혜를 받은 대로 Бурхны нэгүслийг авсны дагуу 행하는 모습도 또 다 다른 거예요. үйлдэж байгаа дүр төрхнчсээ өөр. 그렇죠. Тийм биз дээ. 자, 이 믿음은 항상 행함과 함께 일한다라고 성경 말씀하고 있습니다. Итгэл нь өргөж үйлстэй хамт байдаг гэдгийг Библиэр айлцсан. 자, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했는데요. Үйлсгүй итгэл бол өхмөлэй гэж айлцсан. 정말 그 하나님 주신 이 만나를 가지고 Бурхны өгсөн маннагаар дамжуулан 여러 가지 모습으로 олон дүр төрхөөр 또 요리하기도 하고 먹기도 했다라는 것을 볼 때 хоол хийж идэж байгаа гэдгийг харах юм бол 우리의 양식도 бидний хоолчсан 주님께 순종하고 행하는 것이라고 말할 수 있어요. эзэнт дуулууртай байгаад эзний дагуу үйлдэхийг хийж байгаа. 알기만 하고 생각만 하고 행하지 않는 것은 Мэдээд үйлдэхгүй байгаа. 그 진정한 믿음이라고 할 수가 없습니다. Жинхэнэ итгэл биш гэж хэлж байгаа. 특별히 우리가 이 말씀을 배우고 Онцгой үгийг сураад 교사들도 학생들도 багш нар сурагч нар 자, 그것을 어떻게 행하게 할까? түүнийг яаж үйлдэх вэ? 그걸 연구해야 돼 연구. Түүнийг судлах хэрэгтэй. 우리 엄마들도 보면 Ээжүүдийг харах юм бол 자식들의 건강을 위해서 өөр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө 같은 그 재료지만 яг адилхан материал мөртлөө 여러 가지 방법으로 요리하잖아요. маш олон арга замаар хоол идэг. 그렇죠? Тийм биз дээ. 어떻게 하면 더 많이 먹게 할까? Яавал илүү их идүүлэх вэ? 어떻게 하면 더 맛있을까? Яавал амттай болох вэ? 그런 것들을 고민하듯이 Тийм зүйлийг 우리 бодохтой. 교사들도 마찬가지. Багш нар ч гэсэн адилхан. 똑같은 하나님 말씀이지만 Адилхан Бурхны үг. 우리 학생들이 얼마나 이 말씀을 더 잘 받아들이고 Сурагч нар маань тий яаж Бурхны үгийг илүү ихээр хүлээж аваад 이해하게 할 수 있을지 ойлгох вэ гэдгийг 정말 연구하고 또 쏟아? 생각하는 것이 бодох нь 또 그리고 준비하는 것이 тэгээд бэлтгэх нь 얼마나 중요한 일인지 또 생각해 볼 수 있습니다. ямар чухал зүйл вэ гэдгийг бодож үзэх боломжтой. 자, 또 하나님이 이 만나를 주신 목적에 대해서 좀 몇 가지 생각해 봅시다. Бурхан маанаг өгсөн зорилгон дээр хамтаа бодож үзье. 자, 우리 한번 출애굽기 다시 16장으로 돌아가서요. Гэтэл 16-аа урагч очоод 출애굽기 16장. гэтэл 16 자, 여기 4절 뒷부분에 보면 дөрвийн сүүлс харах юм бол 하나님 이렇게 말씀하고 있습니다. Бурхан ингэж айлцсан. 그들이 나의 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라라고 말씀하셨습니다. Тэд миний хууль дотор алхах нь үгүй юу гэдгийг би сорих болно. 자, 하나님이 시험하신다는 것이 시험. Бурхан сорно гэсэн. 자, 이 모든 것들을 통해서 Энэ бүх зүйлээр дамжуулан 자, 하나님의 뜻을 잘 행하는지 보려는 것이다라는 것을 성경 말씀하고 있습니다. Бурханы хүслийг сайн үйлдэж чинь үгүй юу гэдгийг харахын тулд гэж Библиэр айлцсан. 자, 그리고 여기 7절에 보면 7-оор харах юм бол 자, 이렇게 말씀하고 있습니다. ингэж айлцсан. 아침에는 너희가 하나님의 영광을 보리니라고 기록하고 있어요. 7절에 네, 16절 7절. та нар эзний цог жавхлан өглөө харна. 그렇죠. 자, 하나님이 행하신 일들을 직접 보게 하시겠다라고 말씀하셨습니다. Бурханы үйлсэн ажлыг шууд харна гэж айлцсан. 자, 매일매일. Өдөр бүр 자, 이 만나가 이 땅에 내려졌다는 것은 маана энэ газарт буусан гэдэг нь 자, 하나님이 우리에게 하나님의 능력과 하나님의 행하신 것들을 보여주시는 것인데 Бурхан бидэнд өөрийн хүч чадал, өөрийн үйлсийг харуулж байгаа 자, байдаг. 거기에 만나의 가장 중요한 의미가 있습니다. Тэнд нь хамгийн чухал утга учир байгаа. 자,
예수님께서도 Есүс ч гэсэн 자기를 이렇게 설명했어요. өөрийгөө ингэж тайлбарласан. 나는 Би 하늘에서 내려온 생명의 떡이다라고. Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талхаа гэж. 자, 이 그 만나를 보면 Мааныг харах юм бол 하나님을 볼 수 있다라는 말이죠. Бурхныг харах боломжтой гэсэн үг. 그렇죠. Тийм үстэй. 바로 예수님을 보면 Есүсийг харах юм бол 그 하나님의 영광을 본다라고 성경 말씀하고 있는 겁니다. Бурхны алдрыг харах боломжтой гэж Библи айлцсан. 그렇죠. Тийм үстэй. 자, 이 말씀 또 찾아봅시다. Энэ үгийг хааж байна. 요한복음 6장입니다. Иохан 6 дахь бүлэг. 요한복음 6장 Иохан 6 32절부터 32-аас 35절까지 말씀입니다. 35 хүртэл. 신약 성경 Шинэ гэрээ 페이지. 1204 дэх утас. 자, Иохан 6 дахь бүлэг 32절부터 35절까지 32-аас 35. 자, 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншъя. Есүс тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэрээс буух талхыг та нарт Мосе өгөөгүй. Харин Тэнгэрийн жинхэнэ талхыг өгөх чинь миний эцэг мөн. Учир нь Тэнгэрээс буун гэж ертөнцид амийг өгдөг нь Бурхны талх юм гэлээ. Тэгтэл тэр эзэн энэ талхаа бидэнд өргөж өгч байгаа ч гэв. Есүс тэдэнд амийн талх бол би байгаа юм. Над руу ирдэг нь өлсөхгүй. Надад итгэдэг нь хизээж цагахгүй. 자, 이스라엘 모든 민족은 자, 이 자기 조상들이 광야에서 먹었던 이 만나를 잘 알고 있습니다. Израилийн бүхий л ард түмэн өөрсдийнх нь өвөг дээдс цүлд маана идчихсэн бүгд 그래서 мэдчихсэн. 예수님 당신이 누구신지 Есүс та хэн бэ гэдэг 자신이 설명하기 위해서 өөрийгөө тайлбарлахын тулд 이 만나를 통해서 말씀하고 있는 겁니다. маанагаар дамжуулан айлцсан. 자, 이 하늘에서 내린 떡은 누가 준 것이라고요? Тэнгэрээс буулгасан талхыг хэн өгсөн гэж юм? 모세가 아니라 Мосе биш. 오직 아버지가 하늘에서 내린 참 떡이라고 말씀하고 있습니다. Миний эцэг өгсөн жинхэнэ талхаа гэж 자, 이 айлцсан. 하나님의 떡은 Бурхны талх бол 하늘에서 내려서 생명을 주는 것이다. Тэнгэрээс буун ирж амийг өгдөг. 자, 저희가 가로되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서라고 이야기했는데 Эзэн энэ талхаа бидэнд өргөлж өгч байгаа ч гэв. 예수 이렇게 말씀하셨어요. Есүс ингэж айлцсан. 내가 Би 곧 생명의 떡이니 би бол амийн талх. 나에게 오는 자는 결코 줄이지 않을 거라고 말씀하셨어요. Надад итгэдэг нь хизээж цангахгүй гэж айлцсан. 어떤 의미가 있습니까? Ямар утгатай? 자, 하나님이 직접 이 예수님을 이 땅에 보내주신 것이고 Бурхан Есүсийг шууд энэ газар руу илгээж өгсөн. 또 그리고 Тэгээд 자, 이 예수님은 Есүс 자, 우리를 살리는 정말 그 생명의 떡과 같은 역할을 하셨다는 бидний амьдруулдаг тэр талхтай адилхан өөрөг даалгыг гүйцэтгсэн гэж хэлж байна. 예수님은 Есүс 자기의 몸을 다 찢어서 өөрийнхөө биеийг бүгднийг ураад 자, 우리들에게 주셨다라고 성경 말씀하고 있어요. бидэнд өгсөн гэж Библи айлцсан. 그렇잖아요. Тийм биз. 이 만나를 갈아서 먹듯이 Маннага нунтаглаад идэхтэй адилхан. 그렇죠. 만나가 그냥 그대로 있으면 먹을 수 없었습니다. Маана тэр хэвээр нь идэх боломжгүй байсан. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 그것을 부서뜨려서 Түүнийг бүгднийг бутлаад 떡을 만들듯이 талах боорцог хийдэгтэй адилхан. 또 그리고 떡을 찢어서 나누는 것처럼 Тэгээд тэр талхаа хуваагаад таадагтай адилхан. 바로 예수님은 Есүс ч гэсэн 자기의 몸을 өөрийнхөө биеийг 정말 말씀이 육신이 되어서 오셨는데 үг нь мах бод болоод ирсэн. 그 육신을 찢어서 Тэр мах бод урагтаад 우리 모두에게 주셨다는 것을 성경 말씀하고 бид бүхэнд өгсөн гэдгийг Библи айлцсан байна. 그것을 먹은 자들은 Түүнийг эзэн хүмүүс 자, 영원한 생명을 얻게 된다라고 말씀하고 있습니다. мөнх амьыг олж авах болно гэж айлцсан байна. 자, 많은 의미가 있잖아요. Маш олон утгач байна. 특별히 이스라엘 민족은 자기 육신을 위해서 그 떡을 먹었던 것처럼 Онцгой Израилийн ард түмэн өөрсдийнхөө махан биеийн төлөө тэр талхыг эзэнтэй адилхан. 자, 그 예수님을 통해서 Есүсээр дамжуулан 우리 육신보다도 더 귀한 그 영혼을 먹이시는 분을 우리는 알 수 있는 бидний 것입니다. махан биеэс илүү сүнсийг хоолдог нэгнийг мэдэх боломжтой. 자, 그것을 우리에게 직접 보여주신 겁니다. Түүнийг бидэнд бодтор шууд харуулж өгсөн. 자, 우리 또 6장 뒤쪽에 보면 6-гийн сүүлээс тарах юм 자, бол 우리 47절부터 47-аас 51절까지 51 хүртэл 그럼 같이 읽어봅시다. хамтдаа уншъя. Үннээр би та нарт хэлье. Хин идэхин тэр мөнх амьтаа. Амийн талах бол би байгаа юм. Өвөг дээдс чинь цөлд маана идсэн бөгөөд үхцгээсэн. Энэ нь Тэнгэрээс бууж ирэх талах бөгөөд үүнээс идэх чинь үхэхгүй.
Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талах бол би байгаа юм. Хэрв хин нэгэн энэ талхнаас идвэл тэр мөнхөд амьдрна. ертөнцийн амийн төлөө миний өгөх талах бол мах би минь юм гэж айлтлаа. 자, 예수님께서 또 다시 말씀하셨는데 예수스 문 дахин айлцсан. 자, 믿는 자는 영생을 얻었다라고 말씀하고 있고요. Итгэдэг нэг мөнх амьтаа гэж айлцсан. 자, 여기 다시 또 이 생명의 또 만나에 대해서 말씀하고 있는데 Амийн талах манагийн талаар дахин айлцсан. 자, 바로 예수님께서 예수스 자, 그 만나처럼 하늘에서 내려왔고 маана шиг тэнгэрээс бууж ирсэн. 하나님이 보내주신 자다. Бурхны илгээж өгсөн нэг. 또 그리고 예수님을 믿고 Есүс итгэе. 또 예수님이 우리를 위해 행하신 일들을 받아들이는 자들은 Есүс бидний төлөө хийсэн ажлыг хүлээн авдаг хүмүүс. 자, 그것을 재밌는 표현으로 말씀하십니다. Түүнийг сонирхолтой илэрхийлэлээр тайлбарсан. 먹으면 Идэх юм бол 어떻게 하라고요? яах юм бол гэж чинь? 먹으면 Идэх юм бол. 자, 왜 먹는다라는 표현을 제가 말씀드렸냐면 Яагаад идэх гэдэг утгыг би хэлсэн бэ гэхээр 믿음이 이와 같은 거예요. итгэл үүнтэй адилхан. 자, 우리가 아주 맛있는 그 음식이 있는 그림을 봅니다. Маш амттай хоол байгаа бид нар зургийг харлаа. 그것이 나를 배부르게 할 수 있습니까? Тэр намайг цатгаж чадах болов? 아니, 절대 할 수 없죠. Огтхон ч цатгаж чадахгүй. 먹어야 Идчихэж 자기 속에 들어와서 өөрийнх нь гидс рүү орж иж 배가 부르고 영양이 되는 겁니다. гидсэнд цадчихж шин тэжээл нь бол. 믿음도 마찬가지. Итгэжсэн адилхан. 아는 것 Мэдэх 그리고 тэгээ 믿는 것이 итгэх нь 하나가 돼야 된다라고 말씀하고 있습니다. нэг болох ёстой гэж айлцсан байна. 자, 우리 학생들 중에도 Сурагчнууд дундаас 머리로는 다 알아요. толоогоороо бүгд мэддэг. 왜? Яагаад? 어렸을 때부터 계속 들어왔거든. Багасаа хуулаа сонсож ирсэн байхгүй юу? 선생님들한테, Багш нараасаа 부모들한테 эцэг эхээсээ 교회 오면 항상 말씀을 배웁니다. чуулганд ирэх юм бол байнга үг сурдаг. 자, 그런데 Тэгтэл 알지만 мэддэг. 정말 그것이 내 것이 아니면 Тэр нь үнэхээр минийх биш бол. 자, 먹지 않으면 Идэхгүй бол 자, 그것이 진짜 믿음이 될 수 없다는 것을 성경 또 말씀하고 있는 거예요. тэр нь жинхэнэ итгэл болох боломжгүй гэдгийг Библи айлцсан. 성경 항상 그 믿음과 그 모든 것들이 함께 행하는 것들을 보게 됩니다. Библиэр харах юм бол итгэл нь бүхий зүйлтэй хамт үйлдэж байгаа байдлыг хардаг. 자, 이 출애굽 할 때도 Игээдээс гарахад ч гэсэн 자, 양의 피를 문설주에 바르라고 말씀하셨는데 хоньны цусыг хаалганыхаа хатвчин додон тотхон түрх гэсэн. 그게 끝이 아니에요. Тэгээд дуусаагүй. 그 죽은 양을 같이 가족들이 먹으라 그랬습니다. Тэгээд тэр төхөөрсөн хоньныхаа махыг гэр бүлийг хамтдаа идсэн гэсэн. 그렇죠? Тийм үстэй. 왜 먹으라 그랬을까요? Яагаад идэх юм болов? 버리면 아깝잖아. 피만 쓰고. Хаях юм бол хайрын штэ тусыг ашиглаж. 그런 의미가 아니라 Тийм болохоор биш л те. 보라는 거예요. Харах тун гэсэн. 믿으라는 겁니다. Итгэх тун гэсэн. 우리를 위해서 그 첫째 아들을 위해서 죽은 그 양 Ууг хүүхдийн төлөө өгсөн тэр хонь 그것을 먹는 겁니다. 먹는 거예요. түүнийг идэх. 실제로 그 하나님 말씀도 믿었고 Бодтол бурхны үгэнд итгэсэн. 또 그리고 그것을 행한 거예요. Тэгээд түүний дагуу үйлдсэн. 완전히 받아들이는 겁니다. Бүрэн төгс хүлээж авч яана гэсэн. 자, 마찬가지로 Үүнтэй адилхан 우리 모든 학생들도 бүхэл сурагч нар 정말 이제 이 믿는 것과 아는 것이 하나가 됐으면 좋겠어요. итгэх болон мэдэх нь нэг болох хэрэгтэй гэж хэлмээр. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 우리는 계속해서 그 아이들에게 공급하고 Бид нэр өргөжлүүлэн тэр хүүхдүүдэд үгийг өгч байна. 확실한 믿음을 가질 때까지 Баталгаатай итгэлийг тээх хүртэл 돕는 역할을 하는 겁니다. туслах өөрийн даалгаврыг бид нар гүйцэтгэдэг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 그 아이들 보면 막 부모들이 막 먹이려고 엄청 막 쫓아다니면서 막 입에다 숟가락 집어넣고 젓가락 집어넣고 하지 않습니까? Хүүхдүүдийг харах юм бол ээж нь хоол өгөх гээд араас нь дагаажгүйгээл амруу нь халбахтаа бүр тэгдэг үстэй. 그렇죠. Тийм үстэй. 먹어야 되니까 Яагаад гэвэл хооллох хэрэгтэй учраас. 먹어야 사는 거예요. 먹어야. Идчихэж амьдрдаг. 자, 그것을 예수님 우리에게 알려주고 있는 겁니다. Түүнийг Есүс бидэнд айлцсан. 자, 이스라엘 민족을 먹이셨듯이 Израилийн ард түмнийг хоолцсантай 우리 모두에게 бид бүхэнд 자, 정말 이 하나님의 은혜 또 하나님의 말씀을 또 먹으라고 말씀하시는 거예요. Бурхны нэгөөс Бурхны үгийг идэх түн гэж айлцсан. 우리가 매일매일 먹고 Өдөр бүр идээд 또 정말 부지런하게 хичээнгүйгээд 또 간절히 원하고 чин сэтгэлээсээ хүсээ. 또 그리고 이 만나를 찾으러 갔던 것처럼 Маанаг олохоор явжсантай адилхан. 우리 모든 그리스도인들은 하나님의 말씀을 찾고 Бүхэл Христ хүмүүс Бурхны үгийг хайгаад 말씀이 전해지는 그 장소에 있어야 되는 거예요. үг дамжуулж байгаа тэр газарт байх хэрэгтэй. 그것이 정말 중요한 거예요. Тэр нь үнэхээр чухал. 그래서 우리 학생들 교제 시간, 말씀 시간 얼마나 중요한 것인지 Тиймээс сурагч нарт маань нөхөрлийн цаг, үгийн цаг ямар чухал вэ 우리 교사들, 또 학생들이 그것을 잘 알고 있어야 됩니다. багш нар ялангуяа сурагч маань сайн мэдчих хэрэгтэй. 우리 일주일에 어떤 시간보다도 Нэг 7 өдрийн тэр ямар ч цаг мөчөөс илүү 하나님 말씀 앞에 나온 시간,
Бурхны үгийн өмнө ирэх цаг. 그것을 듣는 시간, Үгийг сонсох 또 цаг. 그것을 내 마음 가운데 새기는 이 시간이 Үгийг зүрхсгэлдээ сэлэх тэр цаг. 얼마나 중요한지 Ямар чухал вэ гэдэг 우리는 기억해야 됩니다. бид нар санах хэрэгтэй. 자, 특별히 이스라엘 사람들이 원망하는 모습들이 성경에 많이 기록되어 있는데 Онцгой Израилийн ард түмний гомдолж байгаа дүр төрх Библиэр маш их гарсан. 우리는 출애굽기 다시 16장으로 돌아가 봅시다. Гэтэл 16 руугаа дахиад эргэж очие. 출애굽기 16장 Гэтэл 16 8절 말씀 16-ийн 8. 자, 같이 한번 읽어봅시다. 8절 8-ыг хамтдаа уншъя. Мосе эзэн оройн та нарт идэх мах өгч, өглөө та нарт цадтал талах өгнө. Учир нь өөрийнх нь эсрэг та нарын гонгнон гомдлохыг эзэн сонссон. Бид юу юм бэ? Гонгнон чинь бидний эсрэг биш, харин эзний эсрэг юм гэв. 자, 여기 보니까 Үүнээр харах юм бол 자, 이 하나님에 대한 원망을 했다라고 성경 말씀하고 있어요. эзний эсрэг гомдлсон гэж гарч байна. 자, 특별히 16장에는 원망이라는 단어가 많이 기록되어 있습니다. Ялангуяа 16 дахь бүлэг дээр гонгнон гомдлын талх үг маш их хэрэгжсэн. 자, 왜 이런 원망이 이스라엘 민족에게 올라왔을까? Яагаад ийм гомдол Израилийн ард түмэнд төрсөн бэ? 자, 두 가지를 이야기할 수 있습니다. Хоёр зүйлийг хийж байна. 첫 번째는 Нэг 그 하나님에 대한 불신이 있었어요. Бурханд хандсан үл итгэл байсан. 또 그리고 두 번째는 Хоёр дахь нь 자, 그리고 이들이 육신에 탐욕이 많이 있었기 때문에 махамын шунал хит их байсан. 그런 문제가 생겼다는 겁니다. Тиймээс ийм асуудал бий болсон гэж хэлж байна. 아직 이 이스라엘 민족은 하나님에 대한 믿음이 그렇게 크지 않았었습니다. Хараахан Израилийн ард түмэн Бурханд хандсан итгэл нь тийм том байгаагүй. 자, 그러니까 믿음이 연약하니까 Итгэл нь сул дорой байсан учраас 원망할 수밖에 없다라고 성경 말씀하고 있는 겁니다. гомдлохоос өөр аргагүй гэж Библиэр айлцсан байна. 그렇잖아요. Тийм биз 또 дээ. 그리고 Тэгээд 자, 이스라엘 민족들 중에 이제 그 애굽에서 나올 때 Израилийн ард түмэн Египтээс гарах үед 자, 거기 섞여 있는 무리들이 있었다라고 성경 말씀. тэдэндээ холилдсон байсан хүмүүс байсан гэж айлцсан. 섞여 있는 무리. Холилдсон байсан сүрэг гэж хэлж байна. 자, 그때 이제 애굽에 또 많은 그 이제 그 재앙이 있었고 기적들이 있었는데 Египтэд маш их гамшиг гайхамшигуд явагдсан. 자, 그것을 통해서 하나님에 대해서는 알았을 겁니다. Түүгээр дамжуулан Бурханы талаар мэдсэн л баг. 자, 그런데 Тэгтээ 그 중에 6월절을 경험하지 않고 тэр дундаас алгасал баярыг 6월절 дээгүүр өнгөрөх баярыг одоо туулахгүйгээр 그 이 양의 피를 경험하지 않고 цусны хоньны цусыг одоо ингээд амсахгүйгээр 그 말씀에 순종하지 않고 өвөнд нь дуулахт 그 байхгүйгээр 이스라엘 민족이 나올 때 따라 나온 자들이 있었다. Израилийн ард түмэн гарахад дагаад гарсан хүмүүс байсан гэж хэлж байна. 자, 우리 민수기 출애굽기에 보면 Гэтэл ном дээр сарах юм бол 자, 먼저 12장 12-ийн 38절 38. 출애굽기 12장 38절 Гэтэл 12-ийн 38-ыг хамтдаа уншъя. Тэдэнтэй хамт үе олон холилдсон хүмүүс хонь үхэр асар олон тооны мас сүрэг гарав. 자, 여기 보니까 Үүнээр харах юм бол 자, 중대한 잡족이라고 성경이 말씀하고 있는데 үе олон холилдсон хүмүүс 자, 어떤 사람입니까? ямар хүмүүс вэ? 그 이스라엘 민족이 아니라 Израилийн ард түмэн биш. 거기 섞여 있는 사람들이 성경에 있었다라고 성경 말씀하고 있어요. Холилдсон хүмүүс байсан гэдгийг Библи альцсан байна. 자, 이게 무슨 말이냐면 Энэ юу гэсэн үг 이 вэ? 성경 이 교회 안에서도 보면 Чуулган дотор харах юм бол 정말 구원받지 않고 аврагдаагүй 그냥 육신적인 사람들이 있을 수 있다라는 거예요. зүгээр махан биеийн хүмүүс байдгийг гэж хэлж байна. 자, 이 이스라엘이 이 출애굽할 때도 그런 자들이 있었습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гарах үед тийм хүмүүс байсан. 자, 또 이 민수기 11장 4절에도 그 말씀이 있습니다. Тэгээд тооллого 12-ийн 4-өөс тийм үг байна. 민수기 11장 тооллого 12 4절 말씀 찾아봅시다. 12-ийн 4-ийг хамтдаа хайж байгаа тийм. 자, 4절 같이 읽어봅시다. 11장 4절 민수기 тооллого 11-ийн 4 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Тэдний дундах холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэл автаж мөн Израилийн хөвгүүдч дахин үйлж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? 자, 여기 어떤 사람들이라고 말씀하고 있습니까? Энд дээр ямар хүмүүс гэж гарсан байна? 섞여 사는 무리, 섞여 사는 무리. Холилдсон хүмүүс
자, 그들이 무엇을 품었다, 탐욕을 품었다라고 성경은 말씀하고 있습니다. Тэд нар шунгаа үсэл давтчихж гарсан байна. 자, 그들은 믿음이 없었던 거예요. Тэдэнд итгэл байхгүйсэн. 그런 사람들이 Тийм 자, хүмүүс 이 이스라엘 사람들을 계속해서 이제 막 그 원망하게 하고 Израилийн ард түмэнд өргөжлүүлэн гомдлсон. 계속 원망하는 말을 하니까 Гомдлж байгаа үг хэлийг байг хэлээдээс учраас 그들을 따라서 이스라엘 민족이 또 막 그 같이 원망을 하게 된 겁니다. тэднийг дагаад Израилийн ард түмэн хамт гомдлсон. 자, 그리고 이제 이 사람들이 점점 목소리가 커지니까 Тэгээд тэр хүмүүсийн дуу хоолой баг бангаар томорс бүр чанга болсон учраас 정말 이스라엘 사람들 한 사람들이 또 그와 같이 죄를 범하게 되는 거예요. Израилийн ард түмэн олон хүмүүс түүнтэй адилхан гин нүгэл үйлдсэн. 자, 이 성경 우리에게 알려주고 있습니다. Библи бидэнд мэдүүлж өгч байна. 그럼 우리가 주의해야 될 것들이 무엇인지 Бидний болгоомжлох ёстой зүйл юу вэ? 정말 이렇게 구원받은 그 무리 가운데서 Аврагдсан сүрэг дотор 그 안에 구원받지 않은 사람들이 тэр дотроо аврагдаагүй хүмүүс 정말 이 문제를 일으키는 것들을 보여주고 있어요. асуудлыг бий болгодог гэдгийг харуулж өгч байна. 그리고 Тэгээд 구원받은 사람들까지도 аврагдсан хүмүүсийг хүртэл 문제를 주고 тэр хүмүүст асуудлыг өгнө. 원망하게 만드는 것도 우리가 알 수 있습니다. Гомдлуулдаг байдлыг бид нар мэдэх боломжтой. 자, 우리 교사들은 Багш нар маань 특별히 그런 모습들을 잘 우리가 또 분별하고 지켜봐야 됩니다. онцгой нь тийм төрөлхийг сайн ялгаж салгаж харах хэрэгтэй. 특히 이제 중고등부 교사들은 정말 지혜가 있어야 된다고 생각이 들어요. Онцгой нь дунд ахлаангийн багш нар мэрэгүү хамтаа байх хэрэгтэй гэж 왜 бодож байна. 그렇죠? Яагаад вэ? 우리 학생들이 굉장히 육신적인 지금 또 상태에 있거나 Хүүхдүүд нь хитрхи махан биеийн байр байдлыг 구원받지 않았는데 аврагдаагүй. 그냥 이제 우리 교회 오는 학생들도 있잖아요. Зүгээр чуулганд ирдэг сурагчдар 그 байдаг. 학생들이 빨리 구원받게 해야 됩니다. Тэр сурагч нарыг хурдан агуулгах хэрэгтэй. 그냥 놔두면 Зүгээр орхичих юм бол 그냥 우리 그 아이들 사이에 이제 그 속에서 чуулганы сургуулийн хүүхдүүдтэй хамт 많은 문제를 일으킬 수가 있어요. маш их асуудлыг гаргах боломжтой. 이성 문제든지 Эсрэг хүсний асуудал, 여러 가지 또 문제들이 또 그 안에 있을 수 있다는 것을 янз бүрийн асуудал тэр дотор байгаа гэдгийг 우리는 알아야 됩니다. бид нар мэдэх хэрэгтэй. 교회가 그래요, 교회가. Чуулган тийм. 정말 그 의인의 회중이 악인의 의인의 회중에 들지 못한다라고 시편 1편에 말씀하고 있는데 Дуулал 1-р бүлэг дээр гардаг зөвхөн оромжинд юу вэ? Нүгтлүүд зогсох боломжгүй. 그것을 우리는 잘 알고 있어야 됩니다. Түүнийг бид нар сайн мэдчих хэрэгтэй. 정말 이 원망과 이 불순종은 너무나 큰 죄라고 성경 말씀하고 Гомдол болон долруу байдал маш том гэмнэг үлээ гэдгийг Библи хэлж өгч байна. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 하나님의 말씀을 거역하는 것은 우상 숭배와 같다라고 성경 말씀하고 있습니다. Бурхны үгийг зөрчих нь хиймжтэй шүтгтэй адилаа гэж айлцсан Библи. 자, 그리고 이제 우리 신앙 가운데 이 원망이 들어오면 Бидний итгэл дотор гомдол орж ирэх юм бол 큰 문제가 생깁니다. том асуудал бий болно. 자, 우리 시편 106편 같이 보겠습니다. Дуулал 106 хамтаа хайж байна. 시편 106편. Дуулал 106. Дуулал 106. 13절부터 15절. 13-аас 15. 자, 여러분 같이 한번 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Гэвч тэд үйлсийг нь өтөр мартав. Зөвлгөөг нь тэд ис хүлээв. Харин цүлд ихэд шунан тачаадж зэлүүд газарт бурхныг сорсон. Иймээс тэр хүсэж шаарсныг нь өгсөн боловч тэдний аманд эцэг өвчнийг илгээсэн. 자, 그들이 육신에는 먹을 것을 얻었지만 Тэд нар махан биендээ эдэг зүйлийг олж авсан. 그 영혼은 Сүнс нь 어떻게 됐다고요? яасан гэж 파리하게 되었다라고 성경 말씀하고 있습니다. 마지막 절 15절에 сүнс нь одоо сүрж устсан гэж хэлж өгч байна. 자, 15절에 보면 15 дээр харах юм бол 여호와께서 저희에게 요구한 것을 주셨을지라도 Иймээс тэр хүсэж шаардсныг нь өгсөн боловч 그 영혼을 파리하게 하셨다라고 성경 말씀합니다. тэдний аманд эцэг өвчнийг илгээсэн. 자, Таргийн 106편. Монгол 성경의 таргийн. 자, 여기 한국어 성경에 보면 Солонгос Библиэд харах юм бол 자, 그들의 입은 채워 주셨지만 мэдээж аманд нь дөрвж өгсөн ч гэсэн 그들의 영혼에는 아무 유익이 없었다라고 성경 말씀하고 있어요. сүнсэнд нь ямар ч ашиг тус байгаагүй гэж айлцсан. 자, 왜 그랬죠? Яагаад вэ? 자, 우리가 하나님을 쫓아가는 삶에서도 Бид нар Бурхныг дагаад явж байгаа амьдрч гисэн. 정말 온전히 기뻐하고 감사하면서 하나님께 얻는 것들이 있습니다. Бүрэн дөгс баярлалаа Бурхнаас олж авдаг зүйл байдаг. 그런데 Тэгтэл 억지로 끌려가고 хүчээр чирэгдээд 그렇잖아요. Тийм. 원망하면서 гомдлонгоо 정말 이렇게 감사하는 마음이 없이는 талархсан зүртгэл байхгүй. 우리에게 아무 유익이 없음을 Бидэнд ямар ч үр ашиг байхгүй. 우리에게
보여주고 있습니다. бидэнд харуулж өгч байна. 정말 이 원망한 사람들은 결국에는 자, 이 가나안 땅에 들어가지 못했습니다. Гомдсон хүмүүс эцтэй Канаан руу явж орж чадаагүй. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 자, 그것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. Түүнийг бид нар үргэлж санах хэрэгтэй. 우리가 정말 하나님께 받을 많은 은혜들이 있고 많은 것들이 있는데 Бурханаас авсан нэгөөсөд маш их зүйлс байгаа. 자, 정말 감사함으로 받아야 됩니다. Үнэхээр талархсан зүйлсээр авах хэрэгтэй. 감사하지 않으면 Талархахгүй 불평과 원망하면서 신앙생활하면 гомдлоод итгэлийн амьдралаар амьдрах юм бол 우리에게 전혀 유익이 없음을 бидэнд ямар ч үр ашиг байхгүй. 하고 있습니다. айлтж байна. 항상 감사한 삶을 살아가야 되고 Үргэлж талархсан амьдралаар амьдрах 또 хэрэгтэй. 하나님의 능력을 믿고 Бурханы хүч чадалд итгэх. 또 하나님을 의지하면서 Бурханд найдангаа 우리가 살아가야 될 것을 амьдрах хэрэгтэй гэдгийг 이 광야에서 이 만나를 하나님 주셨던 그 사건을 통해서 цөөлө Бурхан мааныг өгсөн тэр үйл явдлаар дамжуулан 깊이 생각해 봤으면 좋겠습니다. гүнзгий бодож үзүүлсэн байна. 특별히 우리가 이 말씀을 어떻게 적용해야 될지 Онцгой энэ үгийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? 우리 교사들, Багш нар 우리 маань, 학생들 сурагч нар маань 자기 스스로가 자기 삶을 돌이켜 보고 өөрсдийнхээ амьдралыг эргэж хараад 정말 우리가 부족한 것이 있다면 үнэхээр дотмог зүйл байгаа бол 우리가 불순종한 것이 있다면 дуулуургүй зүйл байгаа бол 또 우리가 하나님의 뜻을 잘 몰랐던 것이 있다면 Бурханы үслийг сайн мэдэхгүй зүйл байгаа бол 자 이것을 잘 이 말씀을 통해서 새겨봤으면 좋겠습니다. үгээр дамжуулан энэ зүйлийг сайн сэлэсэж 주ж байна. 오늘 말씀 여기까지 하고 마치도록 Энэ 하겠습니다. үртүүг ороод босгоё. 제가 기도하겠습니다. За 살아계시고 우리를 사랑하신 하나님 амьдарч 감사합니다. бидний хайрлыг Бурхан талархлаа. 하나님 만나를 통해서 우리를 교훈하여 주심에 감사를 Өнөөдөр 드립니다. Бурхан та маанагаар дамжуулан бидэнд сургамж өгсөн талархаж байна. 하나님께서 그 원망하는 이스라엘 민족을 위해서도 Бурхан та тэр гомдсон Израилийн ард түмний төлөө ч хийсэн. 하늘에서 귀한 양식을 내려주셨습니다. Тэнгэрээс ирхэм хоол хүнсийг болгож өгсөн билээ. 하나님 우리에게도 또 하나님의 말씀을 내려주시고 Бурхан та бидэнд өгөөжсэн болгож өгөө. 또 그 말씀을 따라 잘 행할 수 있는 또 믿음도 우리에게 허락해 주시기를 Үгийг 원합니다. дагаад сайн үйлдэж чадах тийм итгэлийг зөвшөөрч өгөөсөж байна. 이스라엘 민족이 이 만나를 통해서 힘을 얻고 광야를 통과한 것 같이 Израилийн ард түмэн маанагаар дамжуулан хүчийг олж аваад зүйлийг хаталсантай адилхан. 우리 모든 교회학교 교사들 학생들 모두 Чулуун сургуулийн бүхий л багш сурагч нар хамтдаа 하나님이 주시는 말씀을 힘입어 Бурханы өгж байгаа хүчийг аваад 이 세상의 남은 때를 살아갈 수 있도록 эдгээр 도와주시옵소서. үлцэн амьдралаа амьдрахад тусч өгөөрэй. 특별히 감사함으로 더욱더 남은 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Онцгой талархангаа үлцэн амьдралаа амьдрахад тусч өгөөрэй. 모든 것 주님께 감사하며 Бүхий л зүйлийг эзэн талархаа. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다. За.